Insyaallah, insyaallah, barakallah, insyaallah, 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 barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup NASYID Syariah Voice. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan dua qasidah Islami. Baiklah, inilah kami. Selamat menyaksikan. Insyaallah, 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 barakallah. Bau, 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 bam param bam, bau, 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 bam param bam. Oh, dibolak-balik semakin asik dibaca, semakin menarik, makin diresapi. Kok tambah asik sampai mata mau melirik. Oh, dibolak-balik semakin asik, makin dibaca, semakin menarik, makin diresapi. Kok tambah asik sampai mata mau melirik. Orang bilang kalau baca Quran hati jadi tentram, pikiran jadi tenang. Makin ku baca dan terus ku baca, ternyata benar. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dibolak-balik semakin asik, makin dibaca, semakin menarik, makin diresapi. Kok tambah asik sampai mata gak mau melirik. Oh, dibolak-balik semakin asik, makin dibaca, semakin menarik, makin diresapi. Kok tambah asik sampai mata gak mau melirik. Orang bilang kalau baca Quran hati jadi tentram, pikiran jadi tajam. Makin ku baca dan terus ku baca, ternyata benar. Ku temu rumus canggih, rumus canggih, rumus canggih. Rumus tentang peradaban, rumus tentang kebahagiaan, rumus tentang kebudayaan, rumus tentang pernikahan, rumus tentang kemanusiaan, rumus tentang kebahagiaan, rumus tentang pendidikan. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Pam, 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 param, pam, 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 param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Salatun bisalamil mubin linuqtati ta'in ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqtati ta'in ya gharami. Salat
hadi kun fayakun ya Rabbi. Salatu bisabil mubin limutati da'i ya Rabbi. Salatu bisabil mubin limutati da'i ya Rabbi. Ayyam jana aqamna dirimu semestinya subul rasyadi. Ayyam jana aqamna dirimu semestinya subul rasyadi. Salatu bisabil mubin limutati da'i ya Rabbi. Salatu bisabil mubin limutati da'i ya Rabbi. Rasulullah Habibullah, Rasulullah Habibullah, Rasulullah Habibullah. Inilah yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada teman-teman dari NASYID Syariah Voice Kabupaten PIDIE. Dan sepertinya kita akan break sejenak karena kita akan